bakunzi ba TV show, iki ni ikiganiro The Show nkuko bisanzwe, ni Steve Rwanda, hano ndi Gicumbi. Uyu mugabo sinzi muraho neza? Muraho neza. Pull up. So mu byukuri ni ubwa mbere duhuye, ariko urasa nk'umuntu w'umunyabugeni, uri no tukoryo mu bintu byose waba ukora. Mwitwa bande? Amazina yanjye nk'ibisanzwe banyita DJ Bado cyane, urabizi bose barabizi. Okay, amazina asanzwe banyita Nige na Pierre, ariko mu entertainment amazina dukunda gukoresha ni DJ Bado. Hanyuma se DJ Bado, tuzi ko aba DJ benshi batandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda batwika, waba ukorera hehe muri iyi minsi? Muri iyi minsi ubundi gukorera mu karere ka Musanze, ubu niyo nimukiye. Yes. Nyuma yuko nakoreraga mu karere ka Gicumbi tu. Byumwihariko muri kaminuza cyane abantu niho kibanzi. Wow. So kaminuza Igicumbi, hari kaminuza yaciye ibintu ku rwego rw'isi ndetse si mu Rwanda. Iyo kaminuza yitwa UTAB. Ese UTAB byabisobanuye iki? UTAB nkuko abantu bose basanzwe babizi nyine. UTAB ni kaminuza y'abantu bishize hamwe hano muri Gicumbi, bafominga kaminuza mu rwego gukomeza guteza imbere uburezi. Good. Byumwihariko muri aka karere ka Gicumbi aho ngaho. Yes. Niyo mpamvu biricaye rero iyo kaminuza ibaho izamura abantu, kandi hari abantu benshi ifasha, yaba yiture ndetse n'abayigana bose muri rusange. So hari umuntu waba warambwiye ko waba warigeze ukora umwuga usa nkaho ari ubunyamakuru cyangwa se ubu DJ muri UTAB, byaba ari byo? Kaminuza cyane narayikoreye already. Natangiye kuyikora mu 2019 nibwo natangiyemo as DJs. Dufite club dukoranamo nayo. Nibwo ubunyamakuru bwatangiye buza dukora ibintu bya pull-up, kumenyekanisha ibikorwa bya kaminuza ndetse n'amatangazo agiye anyuranye no kwititeninga kugira ngo abanyeshuri byibure bakore muvuma bumve bisanzuye. So you looks as the best rapper, maybe ushobora kuducishirizaho kamwe mu tuntu waba warakundaga kuvuga ubwo wari UTAB? Yeah, good. Biragoye cyane, uranantunguye. Ariko reka ntari bitugerageza. Yeah, good. Igicamutsi cyiza kubateza amatwi radio UTAB station number 1, ni wamwanya tugezemo amatangazo agiye atandukanye y'abanyeshuri ba hano muri kaminuza ya UTAB. Uko musanzwe menyereye rero, abantu tugiye kubafasha kugira ngo menye aho muri buze gukorera ibizamini. Abantu bo muri biga bagiye gukora pedagogy barakorera muri SA1. Yes. Yeah, fine. So bakunzi ba TV show, iki ni ikiganiro dukora buri munsi, kandi muradukurikirana muri benshi cyane. Wowe komeza ukore subscribe ndetse ukore share kuri Steven Rwanda. Pull up together as one. Wagwan. By the way, that DJ pull up. Right. Ni mu Yakoze.